Ebusuafo me ma akwaba. Enti obeka chiro. Ne ho so ofe obosi. Enti ekuya mesrew. Hweye na wanya agya no. E wo so utafa ne kakra. E wo so di bibi kakra egu aduanim ema ne di. Na watumi adɔ. Ebinom wo hono ma ɔte wonom na nka na gye ne ntesa wo. Wo nso ne maame abɛhye akiri. Na ɔtwetwe sister ya na ɔde ne kɔ. Na afei o makɔgye bibi na ɔde abɛhye ase. Na ɔde ma papa yi din kakra kakra. Just say opese brother ne don. Ebusuafo afei no waba. Ade ne te kɔ massage ase. Ye kan bibi wo Genesis chapter 2 verse 21 going. Ebesi 24 no ehɔ ne ye kan ye me kan aware asem ene. Enti wo behwe wo se bra ekuya be ma no se de wo ware no wo sitie ene ne ho fe ne sika ene ne niema sitie no ene ma na wo maba no emema bi se no mo pe nti se aware no wo pese ko yi ma wa emini man bi wo ha me pese me de wo ko na ye ne ko tena se ni pe bibi kakra ni de bi gugu ne mani di no do wo nko a eno sa no wo nko ba bia na ne bibia ba be ye wo dia afi na ye di ye ma me no mo chi ye ntia me ka se enya wo mo nsam ni nyina na wo si tie no ebi na no cause mami bia Kristo sum eti ni mu a Jesus ahye ne ma a onim papa ne bone a open heaven akono. There is no way so obeche ne ba se ode ne kwa duro so ama na kwaje bibi kakra na ode atafa be ma na ware no. So what you say? And it is a woman make to sa e was that suban we ma. You don't entertain her. What you say? Who entertaining no? Obema wakofa no me be go maso. O started pe se ma me Debbie me a Christo for ye nyesa. So what you say? Because a draw entimin come to enfempade mo. So what you say? Unyamin kuto enenim obia ne enfempade. Ntina wo sign ho na akofa de anya wo dia na ewo no enne obinom be ma bi ne ne yiri timi tena se ekontoko se ndem nyema nyina bubu ubekono moto na yesi binom nkwasea obi timi bo ba no se me de wanya meku mesi meku am obusuafo abefa yetimi bu obi ne nim nyina so yetimi bu obi te se kromfo se ye ne ni dompe mu dompe ene ne honam mu hunama. I don't think so. Se ko bitumi de nensa atene nensa wo so what you say? Because time no ade kro no hu wo ho no pe wo no afiri nani so nti dia ka nyina eya mememfe no de te ho nti wo ye na dia obebu ankasa the same as oba besia ono so obetena wo nchen na nye ni kunu ne wo a ekwa odo be fa so no brother obete wakoma wo bewu obebu nwama ya mo obeji award e wo nwama bro ho ubebo nsema no. So what you say? Pe wonko so da de bi obekoko brodwa mind no me abegu so bibi ni wa obeyama no so be so na ni wo de opasi mansion ne fa ne tenam obeja ho no makwa abonte am obi ne nakoda. In fact me say wo boy no otifi ohoro ka no obejija no ho ma boy ne no na da won hwe ya wo ma wo ne na wo nyina eye boy ne ma but wonim. Yes, a lot of people are going through this. Within the sikabi, within a home fibiachi, wako warren was sifia kama, or the number betinum. I will show bay, and so sister, it to me, my boy, and in the da. Okay, so we hear pan na young fimpadia, she will never do that to you. So what I say, obey enough for her, obey enough for him. Sanity. And into the beer, sorry, near deity, near pem. A drew be any who free men and non person besi sabre, and me and Casa made it away. Me who say a drew, am a warrior is successful, that mean who be that. Beginning in the overcoat, but enkusiaga me come a chro. Enkusida, but all miss our yen enkusi. Sanity. Bibi besi. Obi quit to me for no. And it's me sre. Obi bi obedadao se kwaduro so ne ko ware ni pasmesi kwaduro so feduro go aduane ma ni pasmesi ni no no eduro ntumi no etese enche etese de say wasoja bru all of a sudden foi na dum obi bo no nyum oso odo ahyase ehiti se oja ehyishi ebe kaka na adwo
brew. Sanity. And it is a nipano, and your door say, ubedo kuno. So, or say, or do ya. Okay? Or do on your persimmon kumina. Or do your menkwa, or don't you jealous. Everything. It comes together, both of you. Ubi crowning within command, or send me some me hearing you, Mama me no ba, not the ono so becano, menene be sha adwene. Nso oba timi kwa bontin taking a decision without her husband knowing nothing. Oberema timi kwa bontin ne nam fofo kotena nsejase e take decision. Eye ade bia eso wabra na yiri nim ho hwe. Omfa onu ni twaka bia. But our dear Onyankopon hye da siesie a eye wo mfempade no. Everything they do it together. So what you say? They do everything together. Be bia together. Be just a fekeke. But the ye kedi koma no. We are jino hana, we are jino ha. Adwene nkobe nkrum. Nothing works together. We yene dia na we yene dia. So what you say? Omubedi nkoma I just be a BBSC. Mame ade na odi to ha I made to ho eno no. See e betena se pass ye di nkomo asawarefo no. Unhu bi. So what you say? Omu pia bontin bonso omu pia bontin a omu bedwam no mo sresre but they hate each other. Omu kontokwa woke mansa na omu si fom. Obu hon mo mutumi omu ko party ase obu nsaka nim omu kwa yedru hon mo be su no pepa pananim no di mirika no de akogina ono o di asa ntu hia omu Facebook bo ho no omu twa picture. You see that we love each other. Oh, what a beautiful couple. Oboa osu unya yanku bi jai but ontumi enima bi chechire no ontumi enye easy nti yemu bebre ye dia ho chire obi de obi abru chire ne di na chi utunu se brada pa se kana ne mi nyina na wo Ghana ka there is no way so obi tumi kra ben ho no obeso pe but abru chire nti aho chire nti ye didi mema bi achi aho chire nti ya fefa ma bi maame bi akọ kosi brabra ge yi ware no ne maame no nso mu uska obi bi stores me say obema ba ko atena no afi wo hwe maame ni sika wo ubunso wo ko fa ne ba no just because of say my parents ni uska ntu ubunso wo ko ya no de ne ho ko wura again no ko fa again no afi ne nye ne yire afi ne de na ta ne fi ho boy utumu se de ekoso no wo mpe nso wo ye den wo de ni tira ko wura mo wie. So what you say enunti yemu bebre ya messy road ebi kura ne yakọ asori but ye nya tama musa nyame ya ye what ya so ye hye ye hu bema na o bema we de ya minya na keye pa we de minya na me bre so atwa onya osanya ka so do be kwa bruchi de ne na bobo ono wa daje hia oni Nyankopon kodi nkomo ena se ne sofu bi sukura nim no be ka chen se ke aware na wo kono be careful se de misi hu no minya sure so wo yire no sofu kro no be yaka wo ubenya kukudro aka chen se bia se de wonu hu niema bi no enkoyi obeka cho so wabo mpai wo nyame se ne yire no ye mu sofufu bebre kura e fall into this pit obeko se wakobo mpai ka hu se wudo obi a wonsa ne ho dotu mu no untu da ye hu bibi bone mfa no ufo so kura onkai. So what you say nyema ni nyina na wo hu no plain fili gadochi se enie hwe. So what you say? But it will be a utumi unyami pituma for biso no kaka se bi omusa no nkasa kese kakra bi no de akero obu oso so wa shada omusa de na ye oba be sem to be kwan hoso no ay careful. So what you say nti mu bebre ya hwe sanema wi obi ho no mo tena chiri timi say no, this is not right. Obi sinkete eno no be ka kire odo be wudie no obi ne na wofo kwa yaka say the decision a wateki no eno an wateki just a pobeda kuma se on ka hwe ma ntie ene ye de enhoma bi akososo ye kon ene Christopher ma bi su e wo dem e Christopher ma bi su ye bru binum osofo ye bru no utumu se wa be ye sofo ye bru no wo dem untumi nka because of
for the near career babawa akofano obu ho no mu bidra sori dem ho ne voice o che eko on ne to nwom enya sam ketwa obeye ahombrase ko hiba nyina ma waware no unya de ka wani che ne se wom umri odin now enso me ka se wuti wiase wuti wutama na nware ye no ukra na bo awarefo chi kese wona na ukeka bi kira awarefo omo nyina yi a wona na wototoma ne wo mo enso edu wo de so no you can say it. How can you say it? Why na woka kira no when you kure how can you talk about this nti e hona na abotere no se woni bia ngi se wokoto bi ba de ba beka ho yesu unya abotere wotumi bo agya abo antatea na wohu ne nso nti e hona na wo be apply abotere ko himba yi nyina na wagini maka se wonyame wohu mobo no wadi amfo wankogem so what you say because we be one more to mission or baby to mission ni kunani mo so yes me fa ho sha me no me ho se me ba wo me magu abrade obetumi di watama se wonkosea akansema wudu tibe boduem obere me bi so bituma hwe wanim o so kra wo manhu de ka me be ware wo oba hu bi odito ne menu me hu o se me no wo yo me awade we na me wo fa ono na me blemu no me wo fa mo na pepipia metiko menu me ho pa se me ware wo di obaye wo no woni kutu wisi no do obetwem woni kutu wisi no do obetwem wo betiti wan hwe do be kwa salam wo be wu eniti ne me ka kira say so what fall into this me pa o chow I know say enye easy say what be Christo ni untumi nya ware de mesra wo ne say for do Jesus more nefa woni si Yesu Christo bosha odi ahye no so na yiro ho konkondin koduro wieye ye wa famu die sister brother ye die wo betumi area ho biu se de wo yire de ye wo no brother e bia no wonye wo mfe ntia obiu de wo kun de ye wo no e bia no wonye wo mfe ntia unyankopon susu uchiri nkwasiafo boshe because wo kugina wakoye for better for worse unyame abeye dance ni wo mfre no amusa ne se wo mfini ana but wo koware no wo invite no abeye dance ni nti wonni kwan se wuja aware no ene nti sre no se rade maye boni etia boni maye etia wo ne se aware na mi komu no mama wantwusu oba mama mama wantwusu be mama me de me pe ene ko aware dim nti awrade hu mi mobo ne fa me mfum so am de ayi obi acha me na ma me akokoduro yukuduro hu ma metumi de ma do me yere mi kunu akosie wieye na mankogya ya wade eye wochi wade na wamfa me ankoto gem. That's what you need because the Bible ne kan wo so oba unim se bia wo na obaje okunu nkwa okunu unim se bia wo na obaje wo yere nkwa nti sabre na be falling on your lap. What are you going to do? Nti wo so yiro hu na bompaye erade ni sesa de fansa kaniku at least wo don saka ne dia obetuma bre ne ho ase no wadome no watie wo ansema eba no wanya edo na firi wo mu ni bi no de abedome nso enye easy me come chiro. It's not easy ade ya wo wiase sa wo ti Kristo na wo yire na mabonten no wo ba kohwibra ene Saturday parties akese wo de fie bompa yesre wrade so hu mobo o yire nam no tik Facebook no twa pictures no ye videos akese e de be go Facebook na don't forget to say onyame asem so aka say e da ne duru ho no ma oba ne be madam paso ne yi ba ko ja ba ko pray say it will be you nti ye wo famu de do your part enye easy so onyame pa nyu mfempade amawa ntine na warija ya to so no ntina ntokwa ene akasakasa or how atitim power ni mu ni nyina ne se ye mu bebre metuma kase 90% ya waria ye tete ase no enye ye mfempade a enye ye mfempade nti problems empower de nim problems empam ajene ne nkobenkrum enhyiemu die kura ajene nkobenkrum oba ne okunu die hyiemu no we ajene wa meka me kiro why Bible say yemfie hu nkame ekunu de wodi ye me no wo tete me pa mate ase me fa me hu nkame ba se me de madwene be di wachi e wo ye nhyiemu die mu kura no enhapen entina oba tumi nyinsen na ne kunu bu ofu adenti no wakonyem eye ne mfempade a ene wo dom pa wo dono ni dompe mu dompe te se de Adam ni Eve
omu ye boni mu Nyankopon pam omu free edi ntrum Adam de nsa to ne yiri kom wankasa akuya eye dai na dua ba ukudi ye ne Nyankopon ne me ayaka enti fa ho na me fa ho eye wo a kenne ka de ni TV3 nka wo de ni si e de say Metro TV nka wo de ni si e de say WhatsApp any Facebook live kasa so bia metie de oyirai so what you say but ye pam omu free edi ntrum Adam de nsa to ne yiri kom because why oye ni dompe oja ne ho a wato tsini nti wo so de ne kan ho na omu combine together any baby omu ko no so omu ko wu so omu ko ye de yo e wo so de ne yiri join no na omu ko but ye wo a nka wo ja oba no ko apam no so what you say o babesi to menyem mi hu so oba bia nso no nsuo afafuru da eye mema bema na ne be di ehyiemu enso ubekom no na bema buofu se ne yiri anyem onti bi da eni nti wo no oba na yaka obitumi ne yiri yaka akopem da obewo okay eni nti wo no so ofa ne ho adwene ofra won mfi osbo Bible na kire me se ema me mfa duro Bible na kire me se condom wo hoi enye mama nteki birth control ena mama nya abortion so sa ne man nan emu bie ni ho ameye eno nti no misuro mikunu so na menyema na ne buofu yi enti sese ja mekrakra me ho se de be ya wode ho be kamia ene ye gese yetena se ne yeka odo enye me na me konyem firi ba bi ba yo eye wo na ne me da na manyem sese eduru bia so ni ho ameteki ya preventing yinsen ena me nyema adwen so se me be yinsen akwako yinsen na to ogu eno nti mesraw sa woni me beda bia mu dia ene ye menyem a mentete me kojo me pa cho so what you say because so utumi sha wo yire nim ama ni nyinsen ma utumi ne yaka kopem da wo bewo a ene wo ya ne ho ye fe wo ko no ko pede o ko pede so wo yo mfem pade a nka you won't do that nka da nka wo be don no matter what mami bi mi kunu o sa coach soccer youth mami no last na mi kunu mami we do wo dodo Zizi wo man be 6. Nam so what is your problem? What problem ni say? Yes wo ma sori na omo kono. Omo mfedru nti omo nam say nti problem ni say. Papa no ne na ewo no. Papa ni problem. Wo awu fu no no ode. Nso wo shia brother na. Young man bia wo na atum say bermani. Ne yire no wa omo wo buboso sa oba. The wo ti protecting kola no wo so wo obu. Just nyangro efe kura keke. So what you say? Me so mfem pade a da wo be wo da wo ji wo yem so be wo what ne wo fu chi fam no wo boro sanity because se wo firi ne ha ne ba ya nka ebe kan ka bibi ye wo ebe hitin so what you say enam se wo firi ha ne ba ya wo ye obi die misuse yakofa chance anyi ni mu aso e dia ba bebu aso da bay na wakofa chance anyi mu aso a ho ba fie dia bu aso unse ya na afere so wo twaduane no ko fa chance nyini mu aso na dia bekata so de ediko makoho unse wani mbegu ase enkoye sana ye mu bebre nyi chance ni mu aso no asesa nti wo treat in anyhow because you don't pay you will love him no matter what but enam say ya miss you so ya sesa chance bi mu aso abebu buade ni kwase bubu aso unyame otesoro nko anenim nchansi ni mu aso ene ya dare ya se change no unyame che obu okwa obo ware ho pa unyame se twen osi orade me che manya 30 years erade 2017 days in fact some anware a mefa me ho adwene erade ma bompa ya me kai me ni nuanom ne ifese ne yekọ bompa na omo ka che sofo no ofafi we pa de so unyame ampega nza de ye be fie ho adwene o aden ye pentem and we don't have time to pray nti uba na de na wodi wani akari na opa ubenya ni nyina bi afi na ka wari mu anije uni bi afi ni pa hu outside say sister with everything or ne kasa with them ni feel kwa everything is all right but our mu anije pa the secret joy happiness in marriage no oni bi. So what you say? Ono so ntumi nkokana se mo ntumi so nyan so. Wo be dey we dai. Wo de dey.
Ujaya o koshe. I just say unim Christo na ti wiase. Eni no moye moade because this time kra moye. What the phone so no a friend mama anti snap no mokota say auto snap no. Aha sika no mo de bae na wanya. Aha me di sika ne bia to ntimu nko yi na mo keka sika ne nyina mom na mo fa nkomo mo. Aware ne me nware bi. Just a phone call no jai. E wiase for sa no moye. A Christopher we don't do that. An inti me srew. Me pa o chow. Fa me menem fe enya hwe. Okay, ebe wo me ka me kyerɛw. Me ka kyerɛ sɛ enwo wo a na me di ntro wɔ awurade anim. Ebe wo. Se na no ho fe na ade kokofa na ene wa wo be nan num ahofe ne ni obiem. Enti ne ho be ye wo bufu. Wo be pese wo be kɔ abonte akɔfa obi foforo. Nti ye nenam o. Ukuna kodi baabi, we so yira kodi baabi, ene ye bre, yi keka ye tiribom. Ene obi ehu. Nti yufu na mo ba na munya nware ye no. Inshira ne ho. Sister, pray. Be careful na wari kwan wa. Awari ifidie yi wa. Untumi mpie o. Untumi mpie, upie dia na utwa odi mo firi nkwan mom. Christopher na make kasa kyerɛ mo. Ene nti me serew. Emfa ahokyera wom enkudi be ma bi achi. Emfa ahokyera wom enkudi wo ba bi achi. Emfa ahokyera wom enkari ababa wo wani so. Emfa obi ahofe enkari, don't do this. Anya sa me say adom no ebeka dem ube me say jai enya sam ketwa obonefo no so hu se onyankopon adom ewo wo so. No, nyame pese wo yusu do ye bibi no. So we least mistake. Awariem o de be brewase. Yes. Ye mu bebre aware abrebe yase. Ye mu bebre se ka wonya wo yire support a jai ka wo wanim. Ye mu bebre se ka wonya wo kunu support a jai ka wo wanim. Enti me hu oba bia wo preach na ni kunu tefa. Obere ma bia o preach na ne yire tefa. A won sam fa ne yire no anani kunu ni nya hwea. Na me nim de wo patre. So what you say? You mu bebre mo ware asofo. So you don't care. You ko kan mo say. Wo mo na nyame afre wo mo. Na mo de nyame mfrem. Na mo di wo moni. Koso na ye. Koso na titi nyame ba. Go ahead and do it. Ne brebi beba so utumi gina kosi ewie ya. Wo nyame beba behwim ne ba manaka wo. Yes. Koso na baba wa no to nchen no. Titi no hano try se nyame adwuma kwa ma ne nya bi block no so di nyame adwuma sa ababa wan to me gina kosi ewie ya na trumpet ne sound do me se obekwa agya awurade be pepa na ni ase ni suo and until we have to be careful our ye yade a ne kwan wo obu ho a o ya hankan to the level a wo dwene ho a wonte ase ene so what is how we are hantan me kanchro abo bi wo ya hantan pa woni krokokokoko me kai me papa kurase krokokoko ne ba obete hantan mu e no wa yire wo krokoko no pega na yi na taban mu no wa yesei no hantan ni mu okay otumi hantan sa no woko enso wontumi ntunu ceiling da hantan ti. Nso wo beto wani na ntrohwe na mwiem krokokokoko se di ko sonya ne ho nyi bebrebe yi ahantanti de bia wodenden wo fom ontumi ntu nam wiem ye mu bebre ahantanti yakose sama bi ni kwase kofa wo mo eniti ne ntrohwe na mwiem yadane krokokokoko ni yesa ye mrane wo fom ni ahantan yesa ye mrane wo fom a ni ebie yatabam but entumi ntu enru sili. Emma bebre ahantanti yakodi mema no bi achia enne yadane kokokokoko yintumi maya tabamu ni yakosoro yesa yemrane wo fom ane ahantan wo fom but ntrohwe na mwiem yintumi ntu na nkampese ya drusili eninti mi sraw me paucho ewiase ne da ho no se nipa nimpa nko be ma onyankopon program ne life amano no de na faso kakran akosi boshana no se kim anyesa obua anyesa you lie enya sam kitu you mu be wo Christ
nso oba ne mpene ba ko sei no wote se no obu on ma wa yesa ma oba na kra no na dwuma kra oye kwa mi ko pri enne mi ko prichi na me ko prichi u prichi do de bia osora na ko prichi enne ye weekend impia bonten ye ko e de se party nyankopon ko nim se wa ya ade na mi ko prichi na wa do oba na to the level di oba ne beka bia nso onye ne mfi no oba ne tete no ohu di onye no so what you see and then me control. Don't let any woman, any man take you out and return free Jesus. No matter what is going on, my Jesus Christ on your face. Minimum baby wa catch ni kunu say. Ada so oba fa Jesus ana ono two things yi bako. Brother ne se me fa Christ or say ni aware ni mejai. Se basa ni e no tentama for Jesus Christ si ho first. Wo ye wo dai frisuru ko si fom. Nti no say no men kan yo den ho tu ni paso. I will say Jesus Christ ye first. Udu hutu kunu no so obemoja Yesu ho ama ho akiro na abehye. Udu hutu wo yire so a obemoja Yesu ho ama ho akiro. Mumu bebre ema ne bi a challenge mu e wo sasemi a meka moja Yesu ho akodi manechi ene hwe wo wieye. Mumu bebre mema na challenge mu ama moja Yesu ho akodi wo machi ene hwe wo wieye. Hwe wo wieye. Yesu Kristo na ye ewodo onni ni hwemo. Wono na wo to sebi mpreduasa wo bini mu kro obekana wo nchen enye nipa da sani ende nipa da sani die sogu na no no kai ena wo ahode no kai wo chena mayade mo ne dada mu bi dwane agya oni da so wo hin oni da so wo hin enkoyi obi stroke kwa chena dada mu samse na yire wo hin obi stroke kwa chena dada ni kunu wo hin wonnam no wo fa ma awo keke obi tumi ware obi awo keke nti emmanti no afa na chi akọware obi fofo akọfọ ọba foforo na wo why ne na fofo ka kire ne se be ma de yesa wu awudin be yira nti se ye won fem pade a nka you both go through because be ma na wo nye ọba ene wo nso wadi nkofo bia no chi awo keke wayi wama awo keke wayi wama na da Yesu be ba no be yode. And if you don't leave, men for years to one replacing with a man. Never do that. And then you move a place and you come. What do Obana man so for dear flat of home? Because Obana tea Yesu Christo case. And it will pretty crazy when I no medinachi. Sahane kon. What it sin be ni kwaso e ma bebre mu kunu no madane di fo atrofoi so fo ma me fo bebre mu ka ho wo kwa no de asofofo ni bi en sofo we nansi obaye hwehya wo hyenkom hwisika wo munya hwe ne yire ka wodem ena me de na wo ya ena nyaminti nti nyame na ofra wo nti wo mie wani anti wo kwa wo bonso wo ne no danfo bi edi nkomo no okọ baabi no okọ gie duro no de abehye na safo asefe na sori ne koso afi sofo ma me unya sika ne kase ne dem no aka de me se wan hwe yi wo de wo man na wo no na wo no do mbekọ koye sacrifice wo de wo die bekọ koye se wo pesika wo pe kase dem wo de wo be twaso sanity and nti ebre we ye bra we have to be careful so ukunu be gina wonim challenge so woni Yesu Kristo yi ba ko fa Yesu ne gya ne ho so de wunya wo de wo so wa fa Yesu nti so wo fa Yesu okay Yesu Kristo ye first na nunti wo se Yesu Kristo hu abrusu nti obegya wa woni ne se obegya wo de wonya wadwe se obegya ware o se obegya ya wonko ne ba bi so what you say so ukunu ka kire wo se ekuya so wanya Yesu Kristo chiridie na wanya asori ne ko amedi mechi amya nkonkremo Buddhist Bahai enkanka dia enye mini Yesu Kristo yimu ba ko ka kire nse wafa Yesu me ka kire onni ni nhwemo eni mo bebre koso a wudwuru ho wonte ase ebi a wukunu ye nyi ne se prophet ebi o ye evangelist woso won ko hyenkom na woni sika akese amanfo ogi ne bi eturu bi kura kam wu na wo kire wukunu se de won preach na wo kwa wo ko no preach sei wo de wo sore wo ko yes anti na sister wo ma sika bi mu no na wo so wukunu ni ntro brother so one ma wani na wa wo yire ebe ko chiu edem ene kam ama wono ade wo de ne be ye wo no instead of Saudi Yesu Kristo be Yesu Kristo ebe kasa fa mu wo be ma wo yire akasa fa mu ama dache wonya problem e wo nyame anim so what you say
Yenye kef be say our di nipa hey nipa be bring kamosamu. A lot of people they don't talk because we be here honest about one thing. I be yin some not to one jam. Me come it show say nka ubi fabi now the baby to man now be careful. See the be ya unko to amanim. Especially this time now you woman. Be very careful, be vigilant. Misro, so we oba na do kunania and na me catch your sister the would na na be twa. So woman who kwan na Lucifer you so to destroy your husband, the ministry, and ni bibia due. So woman Satan you so now destroy your ministry due. Unyame humobo. You playing games. Unyame woba ufia onkuteki otumibo ura ufie edene nsabe kan oyere ana ukunu. Uni choice. So what you say? Enti se wanko. Ya etu bia na yemi nwanwa. Be ma yiwa wonim se woni ne te wono wo yensagiam. Wo hyewi ni koken ene nyankopon aye na dom wo de ne nsa kan. Nkabre ye jagwi ni koken ne mape ko jai Yesu Kristo ehunu burusunti. Wo wie ya wo de ne nyan adenti. Ena wo tete faako ena nanse wo mpie ena nanse wo nyese nti onyankopon ma na Yesu ba nti wo mpe. O mpe sister. Obu ha wo yire no yekushini pa onyankopon ye wadom wo de ne nsa kan wo yire ama sanye ma no wo ye ne fese wo nyebi nti sese de ka wo tiri ye sa wo yire no yi dwamanfo wo jai nti ka aseda na wo de manyame na ko nkutu dwanim nso wo mu na wo de ne tum adan on hihye wigi mu ne to so hihye mini skirt enhye ni kan fa mu ne tum enfa nkonante abonten koje ye nkobu atopa enu nti wo mu na ya wo de kum. What kind of a person are you? Enkoje ya nkwankre me ka me chiro wo bibia unyame de won nsa kan no kula wo mudie mu yire ho eye mirika na wo tu yire ho se wo be ko race no na wo be wini na wo tumi wini a me ma no nche wo nche fom. So what you say the Bible cause ye fear nipa fear for be na tamfo dia ene me ka chiro otamfo no me mfa torchlight enko hwehwe ne ba bia wo ne na tifio. Okay, unipa bia no ko ye tamfo tia unipa bia no skin we no ono kro ye tamfo wono ne wo first or tamfo or taw because flesh and blood to me ma we niema ene onyankopon sam bo abra no nyame ache wo do wakoto gem nti we have to be careful. And I may catch the yema minum biso mu bi mu ye good root ni na wo mi mu bi mo ye me de masse be example asi wo ho no ma wo se de usi do ne ba no sa na wo do nsofo bi no ma mu bi mo ni brade. Yes mu bi mo ni brade pa me can both side me no mu bi ni brade sa wo kona ko to se de brada no ehwe ne hira no woni abre no woni kam no woni abre e ka ho kona wade ne gu Bible se de nam ne so sintidua beba no onue ante me pa o chaw se de wo pese wo baba no ko awade yi ma no se wo baba ma no kokofa obi ba no de ne ba boa no ntumi nyina na awade ne sustain ne engina na bibia enye kama me pa o chaw mema woni brele di ne too much. Don't do that. Wo yesa wo ha wo ba no because wo ma be ye one flesh ante o ma be ye one flesh wo di agro bi du ba ne nyama na kofa dua no mu enu nti me pa o chaw. No matter how much you love your son, you can do it. Okay? Obi onu dam password de so easy konkuta obi to make anytime. So what you say? E bi kwa no oba no onye nso asew se di wusiti enti no obi jai bibiem no aso oba ni mu enye so obi ku ne ntam. Mu bebre mu difficulties ena ma mai bi nam nuro so eji nuro mu kunu mu di etafa mema mu bebre mu difficulties san e ho ni gina enti me sro so we are so na wote sa jawo mano no mu ware tenechire ne bom paye ma wo mu na ware ni nkoyi na dache ye de wonana no ma begu na ase. Do that. Ena me say so e ma na mo so mu dua no a mu ye nchele for guests na mo ba no a mo se mu nchele mo anu ampam nso mo na de yaya ma na ye yie no ye fama mu ni no ena me ka kire o say
maame ne ba no ja muade no e wo fie ne kwan no wo ku fie wo a wafa memfa ma emma me gina maame no so me si ne kon so e me di na tem me bo ne baye so ye bayifu aka wo ware no ka ama so ka ne ba no ko ku na firi wiase enu nti mo si wo no mo mogya mo maame no mo fie na mo so na mo bididi obi maame atam no sa wo te sa be careful Bible say di wogya na wonani na won kwana aware wasase so enu nti na me ka kiro se wo muade a fatena wo fie ho ebu a do maame no wo ba wase ho a respect her the same way buade a waso wo men na wo si be unchele ba bi ewu ama wo maame no wode da wo ne ba wo ba fie ho no ma krokro maame no e die na efe saka wase wo ba na ka ni nyina egina kitchen na wo busa nante e die ayi akosi no so na duane be pa na opel akosi di no hu die na ope na no hu no se na wo ye na ya na ope because na nse me ye no hu a obey wode nse wo se hu ni me no hu no me ya abe no me ko pe abe papa na me de nkabe nso atum ne me de ko bi kakra wona enka ne tete na ewurofia wo yi na metimi nya ewurofia kakra se de ko bi na wo so ho nti unya ko bi ne kakra na de atum abe no pa abe papa ne bi so ho enye wo mo nansen abe ya eja wo mo tena se no man na ne bibia frafra so ho na de nkabe kakra tumu a be so ye nse ne menkan akese no wo twitwa no saa na wo sane me igumu a me se ne ni je ho pa ni obedi wo de da ko me ba wo de ko di dwa me cho se na msi ye no na what tasty maame no what tobo what sit back no gina na nchen ti so obi ne maame no what chiro enima bi so wo na bia secret bi wo kunu no obusa no anti me kunu turu bia wo kunu die ne bufu a na de ba ko pe eni minya bo ne din ebi won ma me ka say your friend Michael was wo ne kunu bufu a edi de wo ne ya na mfre na akosi broni ye akosi se menhia akosi prempe akosi amenhia wa usa ne mrane sa no wu nti ni bufu saa koka sinia ekuya sanemra na memfa Michael mfre no yaw unya boya ya bema ya nete say ya ka kire ye piesie ka kire woti koti so obi anim ubo ne nsamna ne sa na wahojo. You get all this secret from your mother-in-law ne papa mu a banyesa mother-in-law ba na ugina kwan no ene se bibia ni ho na de se me benmu aduane fried rice na no mekoto bi ama na die oba odidi nyafu last me call bathroom ho de wa ye ho no se ya na omufre kura na se ho ba se ya na bibi no wonimo a omufre kura na se de ho ba office o boy bi o ha na. Don't do that sister, don't do that. Men yesa na wo yesa wo ji no me ma ho enye enkoye eyesa na ma me no ra ho okotra trotro ma no wo su enye is bad. Don't do that. Treating the same you treat woman, no. Respect how the man no do the same thing. But don't treat her like that. Ono so when the bow. It make us say grow won be papa na wu. Ama mami na titi ni mu man wo dia hwe ne ba. Ntu ba be embrace mama no ka ho. Mani hu sa wo so we ne ba. Mama ne ba wo so krokro no bi. Ni jansa wo bayi na bayifo na omo tai bo omo bayi no most of the time enyo omo so na ya bayifo no enyo omo baby a woni na no e ho na ya ne free ba eni ti mi sro me pa cho se yin na ye beti niam bi se yese even so mama no onye kra na wo ba wo so ye kayiri bombom no fa papa etua boneka na hwese nyame wo nyina wo chia. Do that. Fa papa tua boneka na hwese nyame nyina wo chia. Do that. Anything is so. Afis nkumafo ene Facebook ama metam nkumafo mo so me ba mo so. Nkumafo mo so mo ba mo so mo bra na aware amu wade mu ekume bi ho mu hwe me pese me ka kire o se sa wo bra nya ware se wo mu a oba kro na waware ne ye ne mfempade. You taste enti respect bia wo de ma wo brother no e wo so de ma na yire because omo ye one flesh. Okay, nti se wo mu ade a memfa wa foforo foforo wo brother yire bema bia waware wo yire a wo sister mu no ka hu se wo no mu wo nti so wo sha se ye sa men so me so me de kuma de mi nchele o wan hwe ye me papa wa so me ka me kire. Yes, so wo nim na me ye bibia se de sefata na wo
so be kwa ware da bi wo de bi kwa na utira nya yi na be kwa ware na maame no wa wo ma nko a be ma ye ba ko pe na be hu say yes nuko ye je ana be hu say ye tonkando kro ye di muko ade o de be ye wo sa wo ye sa wo de wo mimpa ye ne say o be ma be kwa ware no no o mu nyina nya ma ne ba ko be oba be ma ba ko pe ne dem no mu nyina be fum ne ho te say e de say wo de yi ai e wo aso gu fo man tate aye ho ma na ha de wo pene ho nkuma fum ne bi mu shi o fa mu on fa wo nya boge no de wa ye so an wo du fi okro wo ko ne brother wo du wo be chi no wo de me bo wasum me bo wasum obu ho no ma awo keke sister ne te wo onwo enu nti akumafu tumi di nani who are you me ma won step me do obi be kase mama no twa ne wo ye mafia me say eduru hade ama me ye mafia obu ho ko onu hu be bias o abobo akola keto okra te say akumanti sister iba e wo bre ne ho ase akumanti na obi didi na hey ya na omo kan OS bi wo Ghana omo se wa show to respect me de em se ne nka wa show to respect huh chese wo mu ade na chese wo mu brother unya kukudu tumi be di ne yira tam dia na chese wo bra no fu mu no nti wo pia na bra wo mu ade wo mu no wo mu bra because wo bu bra ka wo bu ne yira oda na chi ka wo di ebuo ebe ma ne yira oda na chi mumu bi so sa o tumi frɛ sister no fa hello me pesa me ne me bra kasa o pesa one o bra kasa frɛ o bra phone so okay so one maame no so ne tifi o de ba o miss o be pick phone ni bi so wo mu ade a so wo bra pesa o ye bibi ma o betumi ne yira gene ho okay nti wo so mu ade ebi wo kra na one sister na gene ho ye pesa ye say but sikani ho baba we mu na odikum wo na o ma me bra nhwe me na o di na tem nso bi kra obikum ne ntesa muso mo ba enkumafo no muso mo se enam se mo betu enkumafo no mo ye nice make say wo ba ware afofo wo kuma ntimi ba fie na obepe perform no clinic wo kitchen wo so mfa kuma nya boge na odina ye so an me kam cho say brother na wo ware no so ye ni nua o ye mo ye blood wo de worst comes worst how betumi jabra na wako no so mo ye blood eni ntimi sro me look wo mo down especially a sikafo man because of some mammy ni sika na oba wane ne banana ni nuanom ba no mo ye ne sisters wo mu bia who are you I don't know wo mu bon sa wo mu bon a untumi fa nko heaven love everybody ye nyina ye ntena somdwem ne pa cho na bibia enye kama na Yesu Kristo pie na ni monyam ye nyina ye tumi akobi oso oba obeja waja no na ho we yen show respect. Let's look everybody equal. Yen show respect for all of them. If you crowd by ukunu nia ketwa, abai be mo aketwa. Ono su ye ukunu bi. Okay, men tete no. If you crowd omo mama no omo papa nte ase na brother na be ware. Minka se onse sa omo nyina na chenchena but bibi ho no oyama omo. Don't stop him. Men ye jealous. Don't do that. And no one come na munina mun cleave to one. No respect any juma. And yes, sir, any so be a moon a juma, I was so ya. Yet the tibepim pim, sir, and coy. Obo cry a gada, a big wedding be a few and a ye be over chill. Or chill. Obi cry a friend to me, and I say a brand tikan woody. A woody a brassica, not a son of fragment you own. Mubi nkumafo ne nse obi mubi nti sister yi back room to me friend to my yakam nso oto no de nsa ye adwuma ade na otesa enkoye me de ka obedwa mi o me nya udi na mentuma be ka adaka mo me fan me ka obu be fu be enya wunti na mentuma be ka adaka m say because of some is friend to my be ka so onyame otesro woni ne nim de ekoso na sa wo bra hwe me o deserve so hwe me because wo be ware me oso oba beja ne jane ne na ho onu wo be sere me papa se wo be fa me nti wo be heme nti se me fram to ma what is your problem and enibre especially Africans ye enibre too much abrochi ntisa abrochi fo ntisa
But when you go to African community, they almost had the side ni brain Ghana bidra butchery. But abrofu they don't do that. Maku netisa. Maku netisa. They join together. Omo you good. Many abrofu at nanti minim said you must sit here. A true baby no mo FF kura keke. Omo maku do so ta so de no ta pa. Enye easy. Untin assume for man fan said. You also a tower so you are not better than one so. But they love each other. Ma o asubos one ono ne baby sitting ne nana. Nsunde ye krumu fo. Yesu na obemu a yesu ye kwa sorry more. Nti siye Christopher dia. Let's bring all this love back together. Let's put it together as a package. Ni demonstrate. Na we as a fontenance no how much we love each other. So what you say? Let's do this. Na enye fe. So anya sa enkoye. Obu okra awo piefre awari no na oba no maame no age nkolai se won na o makwankra mabema no maame so what? Na ye day. Yet you sorry them all these things. We have to love each other. Ebusiana no one is a circle na mabodino. Ebusiana no is a circle. And please. Me pa chop. Misro. Yenye careful. Na wari ne mu sam et said ye wonam akurase kwaso nsu ato. Okay? Sane no so hon ma udu he pa. Ka na betumi atim. On simpia bebem. Okay, baby honma, I will see you change time. And you na cheche so. Difficulties, challenges, be boy rawa dinim. And some you any cause of God to go with Sabu Busiasun. I give you honma utumi kura ta dear. And the command me, or rapo, udu on mante, make me say. Me famro, na ukune ni munyamo. Utumi rapo dear, and Jessica. No what true dear Gusu Granase. Ante me yire se me famro just na o yire enya nimunyam to ba me to ade me so na o de man ti kese me ma me frɛ na o ka so dase a na wa gipene. Let's cover each other. Let's cover each other this way. It will be beautiful if we cover each other. Okay? Nenye why? Me to yama cross momento. E yes na will build the hatred between them. Na ka hu se peace amaso so uni asomdwe obewu. So what you say? If we cover each other, it will be so much beautiful. It will be because with my son, sister, and I be Ghana. If you wouldn't when you be, I will come and family to build the relationship. Opa no catch and Miss Anis Kakoma, Miss Sister. My catch and so now say, Mem Famano. In case of from what that was here. Na any fit. And yes, I was so close to Jagum. So, also that's so in the next year. Unyano. Ntiade na who build the hatred e wabusianum for her. Why? So when you know so in the dia and you try your best, anything that you can do to solve everything together. That's what we want. And yes, adia as mufi ejo e na krama nya dabre. Nesa so mufi nyo ye dia e krama obede nya dabre. O krama nya dabre. De bia wasum. Enti misraw me pauchaw. See you na ye ho abum this way. Na kuma di bu esafata na kuma. Na di waware ne braso di bu esafata ma we. Na asewa hu se massive ni. Asewa ba hu se massive be mani. Na ye nyina ye keka ye ho abum sadia. Things will go well. Enye di obekọ asew me de me pesa aware ne mi jai wo se. Ante aware ne me pesa mi jai wo se na se dada me ka che. Obey me kind. Hey, our me can say good review. And Randy, the only time now what you man bow. Oh, boy. Our Mukran and can you mini chewa? Nan can you me? I don't know the media grow when you tia. Oh, could that in Kubusa? Me come and who? No, baby, you would remember me. No, be doing some fool. Ah, our and I also say, more shaking itself. Huh? One ka wo betina se na ka wo de kuro ye beba beto obuntamu. You so happy say wade ni guo. Hey, what kind of a soul are you? Enkoye
kotena se ha na nte me se de ode ye me ayense ne sa na beba no because me no me hunu me kan I come me hunu asemi me hunu me kan no wantie me ne nti se ne sa de se ne sa na ze bende anti ne de opesa o kan na eja me no papa be di wo nkomo ebi wo bako na papa ne se da bi o akua sa de wo no me fa me wunyi me sei na ma wo be ba na wo titi ababa wenti wo buade ni ku ja wade a me fa wo nhim bi da don't do that upe nkwatenten na o yesi ujije wade ja yeso utie mu o nyame wontie o me ka me kiro awale ne te se die ntina nka ne tete no obi ba wo so mo tete wotum sa asem we pa direct way yen kan fa omo se an ye de yen ka se betena se egu awale so ho omo de be nwa wi asefo kra wo omo tumi de asem ne nwanya se wo bebu mu dwam se egu awale onye bi da onka na nka mpese wo kristo ni yetimi wo pasa de papa yi mami enkoye nsusu mbeka se kuya me say me papa no e dwato afo ye mutumi be gina ho last woman bi am crazy if you gina ho na mami ni su mami ni su tutu nya pa ka ware en ko bejai nsu ye say abusuafo ne say omutu omu na esi asem ne so de papa ni di afi na mami ni su nso obesa ne papa na konekura se onkoto na wade so juma papa ni di no wo mu ko mu ye wiasefo se wo mu mfo mu na wo mu se wo mutu omu na esi asem no so wo mutumi ngu awade nso ne e kristofo ne gigi awade ja yeso ntini etie mu onyame wontie ye no yei ene gigi awade ja yeso o sere ekuma ne bra frɛ no brada na se ena na wo frɛ me ai se wo kuma de wo ye ne dia ware no twa ne twa se me jan se de wo mumi o me se me ba fie kora aduane kora no obi ma me ni bra ne se ne aware no kora wo ka wo so ka wo jai dada sa no wo ye dia se ne nya wo nko no wo jai ware ene dia so fofo ro mu jai ware se be kunku ana wo de wo ye wo ni dia ene bra aware na wo so wo jai wo so akokotena se ene ye nchele eyi ase akutia ni ene okobusa obo akutia wo so nye na akoda ho ma bra ono wada na obo akutia wani age wo na waye chief crusader ya ma kwan na kopo oba foforo fama wo bra ja so ne ko ye homework wo so tia so dem to offering o mbeji di am wakohye me ka me kire wo o mbeji wo offering no tight di am wakohye because wo gigi awari jale so eni mu bebre ye gu san ni ma we nsem we me se me ka me ka ma di ache ka me ka ma di ache si ye Christopher ni ye pe heaven akwa di ulem okay aso di ulem aso ba osu di ulem okun di ulem ekuma osusu di ulem okay ni nyina yenko mentena se enye de opesa oye so wa show to respect ya enye wase so wa show to respect ya enye wokuma so what show to respect ya enye wukunu so we all have to be enkuntafo nka me yeja wo mu thank you father thank you enkuntafo ka me yeja mo e manu na de bia ye ka mo asem enkuntafo ni bi ebi mu hye wo ware unia ba wo nye slave me kan natural enkuntafo na mu nua no mema ko ware ma bi they say ma bia mono akunta fo chesa wo sister wo sika nti wo de wakunta is slave eyi be fie ho no ma brother ishekele oni be ma na twinkonya ne yesoma no na nkoto we mu nkunta no mbako sei mu wakunta wo ka so wanyame wo sister wo na ba ware no me ka cho so wa show to respect ya enye wakunta so enne me simu jam na maka cho me mfa ho ne wabro kira wo ene wo degree bia wabo ene wo sika wo ye lawyer wo ye doctor me mfa ho so what you say me found lawyer who ko to sister paniku na fabu se fatafaman me kan kire mo san kuntafo ni bi na momo si mudan koko na mo si munti jare no wo sister wo be ware na kana mintie wo be ware wo sister amode mo sisters ni mu kuna yi slave e bi mu tie bi mu kura ti se de se wo mo na wo na ewu wo mo wa bru chiri kakra na usike kuta wo na usike kwan wo fa ho enu usika na uwe no beko ebetru udi won kwanmam uwo sika so what u fitia u ya boga so what u ya lawyer u ya doctor so what adai imu bi san
motie ne ni bre na konta saa wo mu de onye ebinom anye makonta kame sister kabai na nko be fama kwa bruchire enye makonta na musuo na mode mo konta no nam na mo kansam gu o mo so o sori so enra Friday se ko all night kokoda ne ko sere bone fache ukokuma beifo uko all night akobompa ya kokuma beifo utu wo ye beifo first class kokoda na mo kanchi gu mo sister e ka wo ko na sister wari egu na wodi ni sika ahwe because bema no ne tie no bema no wodi ni sika ahwe no nti wo sister kana wari ni mu no mfa ni sika ahwe due hwe si anya careful awo Kristo sumu no ye betenam ayeye Kristofo ye Kristofo popopon bebo obie ni obeko bie aso na se hu mna siponti ubo nsa popopon ne bo ataban wonya bi na odi etu ekuma ne kuma hu mna siponti wono so saa ne yekono eni nti obie ni nilem na munya hantan ekuma wo ya hantan ensere wana nam wiem yire hu ne tu ne ja hantan ye sa ye ma fans ya na gina fam eye kro nso ubekum ufio no a wo be 5 onikunu nkola no bia ne papa ya wo hwe wabrabo ya wo hwe za wo te kwan no bra chi kosua bako ye di kosua tie na anyem wo ntu mu ade kosua tie bra wo nche bako mame bra ka che bako mame kosua tie na ye di anyem wo ntu mu ade kosua ye chi ene ye di anyem wo ntu mu ade enne se wo betu hu fo akeye wo sori ya akonta wo kobu atopa na opese wo sister ene mra mehwe wo mama wo sori a wo te damiase ense ko hiba hinyina wo twa bi koyo nso ena wo kutwa bi bieje bi test na wo konyenye mkofo ma wo wi aso sister nhwe wo mama wo sister entimi nhwe wo nti woni abre wayi wakonta wo pe no kro yi na fi ho die yenye careful osoro hinni na be de o waso ni de obeti o de woni aso do kokoshe mami no chwane de ni o me kansem pa me kansem enne kwa de Jesus nti ma spell eyen kane na nam ti radio so na kawa ka bete waso ma spell eyen no kure na me ka kire no wudi soso a ebeboa wo ani soso a onyame ne wo bika eni nti me srem me pa mo chew odofo ye careful enne baby a me de ko ye Genesis chapter 2 verse 21 to 24 ehona me di wie ena mo soso a mo wo baby ti ha wo say 24 no say therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh one kase oba ebe sesa ne maame ne papa ne nuanom ne nkontanom ene ne yira kokan bo ma ye honam ba ko wanka ne sa a wo bra sifie nti wasesa wo ne wo ma ene wo nuanom akogu ne so se wo kotene fie because wo bra sifie nti mo de wo nkopɛ ode ai ni bra ye mu brika sana mo kono susu nya hunguru mu na mo de ko ntokwa na mo de ko mo ko si tru sa ware ni mu wo bra onya ne we mfa ma onye ne yire ne ma onye ne we mfa ma eni nti be careful wo so oba beja ne jane ne na ho sister onyankopon so oba beja ne jane ne na ho nka se bere ma me ware oba no nsesa ne maame ne nuanom ne brothers nyina nkogu be ma ba ko so won hwe wo mo anka ne sa mo kono mu nya ne ko yi a no ma bre o mbie di wanka se mo kanta so fio na mo megu aware no na mo nsore nko wanka ne sa because se ne ketrema kro mo ko ba always problem kakra beba afi na we nya we hu mrasepo na ye ntokwa afi bre yi woni asundue e wo fio ana asesa wo nyina abegu wo pe bebi ma wo musika wo nsema pe bebi ma wo no mo nkotena so what you say sika wo nsem pe bebi ma wo maame nice place no nkotena eno wo yiri ntena se na mo nka ye pe bebi ma nte no ntena se baso na ye maame no nko ansoso a maame wo soso bi a ho kyeraba papa ye wonye sika nko han da wo bebi eno wo se bra ne dan ba ko bra betem wo soro na wo si nkwankwa ni ase no wa fe wani na wo di ateme ko hene ba ye don't do that enkoye brother sisika so ho no ma bosese ma maame no no nso nya bebi mfa ne tinto because wo ye o maame no na wo so wo he no so what you say no nya bebi mfa wo so sister men si brother ne kwan se mo hwe ne ma